kubor nagaslem jong unongsan hima. Menteri Rangba ke Assam Himanta Biswa Sarma sedang ya kajingelap election MLA nak bentar ke BJP nak ketem jong Menteri Rangba Konrad K Sangma kata ke Saud Tura. Ya kani la yathu do Presiden ke BJP Meghalaya Uba Ernest Maury hagas ni baar ha kajingekran bagi katu kat ni genong thok kubor. Haga jiksisha uba Ernest ula ong bau Himanta ukwa hi dala dia ban sedang ya kajingelap election na Saud Tura kabade ke konstituensi bami khmat hi do Konrad. Uba Ernest ula yathu ru bau Himanta ude we bahab ban pet bat khmi haga bayade bat ke election hagilai teli ki jilla bakan thop ya Nagaland Meghalaya bat ke Tripura. Ulai thuru bau Himanta unwan cha Meghalaya jan man la kapor bot unya le ru ban let chaman ki constituency baka seng ka penyang ki kertong khanang ban penklan bat penjob ya ki kertong Mulung mentahi kaladon ka jin mut ban wan jumo jong u national president u JP nadu u benai September uladap ai ketrik kedai arpo mriu arpo nyau Radat wan hadu ha Assam pat hapo Nagaland. Handai na kidau ki bom rakyat ya ke program ke ulwan sede la paspun no kila suwan no tang ki badai ki jongka North East kini ki join ko no to uri turaj Sinha. Te kumne ngatrai mga haswa ka arpo trip jong u Disember. U national president unwan ban khuat ya state ke jongi Ba kaju ko poru ban pek ba coordination kare bandep habaro ki liat kamut nadu ki district committee ki mandal committee hadu ki polling level board committee kata kade ka organization bat kumbolong hadu menta kini ki leader ki jongi nadu prime minister hadu Amit Shah ji bat JP Nada kinsawan ban campaign challenge posted ki jongi bat ngilade pro ban shna ya ki committee ki prepare halor kaneka election campaign habang ngila fa sport Delhi hajing sha ki don hadu kumba ar sautli ki kita ki snap trekam jong election campaign handringi nomor ngili state ke baret ngila pendap tang hadu khat atli kita ki committee But hakabede bat kejimpen kre ya ke election ngila pun kre syat hakaba mga kum state president ngalawan ban tur haboro khalai tili ki district kumba pitip ke district administration ke administrative district kalong katway handai chong coordination pat ngidon artli kata ke Shillong city pat ke Tura city the district committee la ada form haboro ke district ke mandal committee la ada blut like no stang kumba santli ki mandal ngim palawan pendep namar ba ke enrollment nam tu keduna ba ngi don kam ye ki briu ban enroll sha po ka party bat bakin long ki member ban mi bangin jet ki kum kinong kit kam chongka mandal committee but hangni po is kasil ka basa akade ka mau flang ka kane ka meliam along lightly bat apo Giant Hills ngila de blut bat kebasa kade ke Maulai kala long sau bat sawe pat kebasa hi kade po is kasil kade chongka mau kunro kita ki bangidang sa ban pendep handrai nakin rupu tuli san tuli ngila de long ready ngila don ki brio ki ba trei ke party bat ngila don ki aspiran candidate bolong hadu menta kila dei ha list jong ki national star campaign ki dondu saki we ki minister nalor kini kila imut kum ukeren Rijiju ka Smriti Irani kita kini bahmat ma John Barla bat kidang don susu ki list namar ba kat kum ke jimpan jong ka election commission ya kini ki national star campaigner ngihap ai hadu kumba arhumut ke kerten Wasam siam unwan nomor udai way nagi ba ban pet ban kmi hakwede ber election haboro lightly ki niki North East state ki ban election hagju ko por Nagaland ka Meghalaya bat ka Tripura undai way na kita ki nongyalam ki ban pet
ba ka election kan yai bet hakini ki state ongoing election kamtam ka Meghalaya but man hakini habang alawan phai na po tura dang shen menta natura ngawan ban syong meeting ban upo gauti but unwan kha senis po state jongi but un persyang ban dek du saman ki konstituensi habang idon ki kandidat ban penklan ye ke parti but ban penjob ru ya kurtong jongi kumbolong mentai hapo notice ki pai ba nong syong snong omdai tang po Meghalaya but kiwe ki notice state ru ki PCU kumulida lamar ke jingla ke jomu banwan ra ya ki development hapo Assam nadu ka lenti ke sengkien ki surok nadu ki hospital ki medical college haka bedai bat ke jing aikam ya ki khana samla na takatau kani ka penketik ngai ki nong song snong hakini ki north eastern state jungi bat kamtam Meghalaya ru nganga pet ba nakaliang chung ki pai ba ki tenat di kom trekam ke BJP hapo Assam ha ka jinglong leader chung kum siam chung ka Assam pro ka ka jelau le bat ula de tha aru yang ban penbet ka ka public meeting hapo tura ka campaign kan start na po tura kata kamut na po south tura ka manifesto kumbolong menta ki point ki badan kamba ka baniarap ya ki local issue jongi but ki don ru ki issue ki badai state issue local issue kala don lang ngira ada pengkre but haswa bangin penni yang ni manifesto ngihap ban passport Delhi ki rukin study ya ka na kaliang jogi leader jongi po Delhi le sekila ban ong ban acu kani lane ka ta kom tenginom slam nomar kumbolong menta ka kani ka saksior pe jongka ada penbiang don ya kimat ki jongka ka manifesto ka basulong bait bangin sia pulelang ni pet lang ha ka election ha po ka manifesto committee po state ru ni pet benya ka but hadin kata ni sa penbi ade ka por kaliang gejongi kat kum ka jipta da po ka center ni kwa ban penile ha borok kisit te kumbolong menta almost sau tam kila don ki aspiran kandidat nginum pala banong ki kandidat kum ki wi parti ngi kadaya national party ni haban board ya shibun ki procedure ki baka parti ka tha ayami te menta kum bolong menta hi kemut ngi la don ki aspiran kandidat bat ki don ki konstituensi ru ki ngi don arut laingut saumut dan ki konstituensi ru don do sanmut ru ki aspiran kandidat kadang-kadang ke jongi ngin pek unu kandidat upalong inline bar ka survey bolong bodon ke chance pan job winnability yang mo but ngia besu halor ka IB report ki report ki bangiyo ki input ki bangiyo unu kandidat ubala dan ni ai ka tiket un job kemutkan rai kan wan baik na po ka Central Parliamentary Party ka bahet dau Honorable Prime Minister Narendra Modi pi hakane ka sarkar ka bangidon menta ngingim don karul ban pli edo katata namar ke sarkar ke balai lam khmat da kasen NPP bat ngatrai pi ken mawa haki por menshwa na kaliang ke jonga nga khem snap halor ke ni issue ngala permi hakwe dei bat ka jing bamsap ko ka dis council kata ka bajia po Giant Hills bat ka Garuls Autonomous Council ngala kren syafang kini ka jing bamsap ko ka Subakia ngalakren Jepang kani ka don kecing bamsap ha kani ka department jong ka social welfare ha ka bagi alap apo buku ukhau budai spo Meghalaya la stok ha kudaun ba la ade sawipat ngakren sibun kini gi kam bamsap ha ka budai kani ka illegal transportation ya udah yang nu ngalakren te da pipai ikini baro hadien ba kelawan kini ka CG report ka CG report ka keren kumju kong hoi ka don ka jing bamsap akini ki jing keno lana ka jing kedokti ki jonga te ngi la keren pun sien na ka MDA meeting ru ba suha ban sange nomor ri ka jing bamsap ka ta ya ka stir balana ngimla man pensange kalong kum ka kansa
kanang bam do te ngi na kalian kejungi hi kumba pitip u Prime Minister Narendra Modi usai keren berbor wong ba gemdei ban aila ya kene cing bamsam te kalau kalian ba ngiyang ni persyak yang kene ka bamsam na kalian kejungi ngan ong yefi dangsian haba UBL Santosh National General Secretary Organization one ban jungo ek state kejungi maru dei mau bapai ya ke organization ni na kaliang jongi ki nong trekam jong ka parti ngila penso ni kane ngila ong ba ladai man perhat tan kaliang ke jongki kila ong yang ni bangin ra ai ke kubor spodeli kumba pitip ke NPP ke ka pat jong ke NDA ki don ha ke NDA ha ke NDA kemun u Prime Minister Narendra Modi udah Jerman jong ke NDA kemun ban withdrawal ne ban support ya ka sarkar hang ne karai kan wan na podeli ka jing ai statement chung chuba au u ai ka tak statement handrai ka ba ngai nga sungthu hadin bai kendu ban ki central leader ki ong ila pen so wi kane pi up ya karai ka bangin ai ka dei bin podeli kumbolo mentai lainut nilai chat ke jingi kendu ke jingi keren bat ki sedang non ru sa ki wei angut ki bangidang ya keren te kumbolong haduk menta ni don sangut ki MLA ki ba wan ban terwa na ki parti ba per ban wan ban yasno bat ka parti ke jongi bat ki dong hiru ba ladangi kwa ba ka meklia ke jongi kan kiu irat hakiliang baro kantam ni karoi ka pa deitan ke BJP ke bala ban wer ki hiding jinge kata ka di jingom ju kita ki MLA mdei ong banga bat ki ong ru ni sultanat ni da so sarong badai tang ni Prime Minister berak ban wan ra sisa ya kata ke buram ya kari India ke jongi borok ke wei ngila poi sekerdam ke bahli ba mata bat kida ongru bangi sultanat ba mata president tam ke sarkar NDA hak jingalam tu Prime Minister Narendra Modi ampat don ke wei ru kata keskim bangsa ampat don ke skam ke wei ru ampat don Andai jumpai ka jingkiu habrok kiliang nadu ki defense sector hadu ka ekonomi perkat hau covid ru ki we kiri pertai ka kata ek ekonomi ki jungi jongki andai po India kampar kata ki kan ni kita ki jingle chokade ka sarkar NDA hapo jingelam chung Prime Minister Narendra Modi ki ong ka penketik yang ni pat ni pek ba tan kene ke parti ke balak menonra ya kita ki jingkular hari bedai bagi skim beper dan kanu ke development hari bedai bat ke jalan jungi